Ngira ngo abakurikiranira amakuru hafi mu ikipe ya APR Football Club ngira ngo murabizi neza ko yitwa Niyigena Clement. Uyu nguyu Niyigena Clement mu bari gukorera imyitozo Ishyorongi. Uyu nguyu Niyigena Clement kugeza kuri ubu ngubu ntago ari kugaragara mu myitozo ya APR Football Club. Bamwe baragira bati Niyigena Clement ararwaye, abandi bati Niyigena Clement afite ibibazo muri famille, abandi bakagira bati Niyigena Clement afite imvune. Ariko ibingibi byose ndaje mbive imuzini muzingo. Ese kuba Niyigena Clement atari gukora imyitozo hamwe n'ikipe ya APR Football Club, ese ni ibibazo bisanzwe? Yaba arwaye se? Yaba afite ibibazo muri famille nkuko bivugwa? Ese yaba afite imvune nkuko bivugwa? Ese kuba Niyigena Clement asigaje amasezerano y'umwaka umwe muri ekipe ya APR Football Club ariko bakaba batari kumwongerera amasezerano kandi ari umwe mu bakinyi navuga ko bafatiye runini iyi kipe ya APR Football Club, ese biterwa n'iki? Impamvu nyamukuru ni yihe? Ndaje byose mbive imuzi n'imuzingo. Icyo gusaba ni kimwe, gumana natwe ukurikire iki kiganiro kandi wibuke gukora subscribe, ukore no kunzogera, ibuka ukande like kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu Niyigena Clement yamenyekanye guturuka mu karere ka Muhanga, ni umudefanseri ukina muri Centrale Defense cyangwa se inyuma mu mutima wa defense muri ekipe ya APR Football Club ndetse no muri ekipe y'igihugu Amavubi. Uyu mudefanseri ukiri mutoya ufite imyaka 24 gusa y'amavuko yigaruriye imitima y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi batari bakeya bitewe n'ubuhanga yifitemo, bitewe n'uburyo akina umupira atuje, bitewe na discipline idasanzwe. Ni kenshi uyu mukinyi Niyigena Clement byagiye bivugwa ko arimo arashakishwa n'amakipe akomeye. Hagiye havugwa Simba yo mu gihugu cya Tanzania, havugwa Pyramid yo mu gihugu cya Misiri, havugwa Azamu yahangaha muri Tanzania. Na amakuru menshi yerekezaga ko uyu nguyu Niyigena Clement yari mu nzira zisohoka muri ekipe ya APR Football Club, ariko ubuyobozi bwa APR Football Club bukagerageza kubihakana, ndetse imikino imwe n'imwe itandukanye y'ikipe ya APR Football Club ni kenshi yagiye ikina mu mahoro, ndetse n'aba agent bakomeye muri Afrika baje kureba uyu myugariro wa ekipe ya APR Football Club witwa Niyigena Clement. Amakuru ahari rero nuko kuva ekipe ya APR Football Club yasubukura imyitozo ahangaha Ishyorongi muri uyu mwaka w'imikino, bategura umwaka w'imikino 2025 2026 ndetse n'imikino ya CAF Champions League. Uyu nguyu Niyigena Clement yatangiranye na ekipe imyitozo, ndetse imyitozo igera kuri 2 akorana nayo, ndetse ubwo ekipe ya APR Football Club yajyaga ku murindi muri gahunda yitwa APR Football Club ku ivuko, uyu nguyu Niyigena Clement yajyanye nayo. Ibyo ngibyo rwose byongera ngo murabizi cyane, ariko amakuru ahari nuko kugeza kuri uyu munota uyu nguyu Niyigena Clement ntabwo ari gukorana imyitozo n'ikipe ya APR Football Club. Bamwe baragira bati Niyigena Clement ararwaye, ariko nkira ahangaha ndagira mbabwire ko Niyigena Clement ni muzima, ntabwo arwaye. Abandi baragira bati Niyigena Clement afite imvune, ndagira mbabwire ko Niyigena Clement nta mvune afite muri ekipe ya APR Football Club. Abandi bakagira bati uyu nguyu Niyigena Clement afite ibibazo muri famille, ariko ndagira mbabwire ko muri famille ya Niyigena Clement nta bibazo birimo. Reka mbihuze n'abavuga ngo nukubera iki Niyigena Clement asigaje amasezerano y'umwaka umwe ariko akaba adashaka kuongera. Ese ni APR iri kumwe mu masezerano cyangwa se ni Niyigena Clement udashaka kongera amasezerano muri ekipe ya APR Football Club? Ndagira mbabwire ko mu ba defenseur dusigaranye mu gihugu cy'u Rwanda navuga ko ari bamwe mu ba defenseur beza. Uyu nguyu Niyigena Clement ni umwe mu ba defenseur beza ubutaka bw'u Rwanda bufite, numwe mu ba defenseur b'abanyarwanda beza bari muri championnat y'u Rwanda. Niyigena Clement yaganirijwe na ekipe ya APR Football Club, bagerageza kumubwira ko yakongera amasezerano, ariko Niyigena Clement abitera utwatsi, ababwira ko afite intumbero yo kujya hanze y'igihugu cy'u Rwanda, kashaka kwerekeza hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru menshi yamwerekezaga muri Pyramid,
dore ko n'ikipe ya Pyramid si rimwe si kabiri yagiye yohereza aba agent bakomeye ahangaha ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo barebe uyu myugariro wa ekipe ya APR Football Club nk'umukino w'igikombe cy'amahoro. Ni finali y'igikombe cy'amahoro ekipe ya APR Football Club yakinyemo na ekipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu rwose Nige na Clement hari aba agent bakomeye bari muri stade Amahoro bari baje kureba uyu mukino kugira ngo barusheho kwitegereza uyu Nige na Clement. Amakuru ahari rero nuko bidasubirwaho Nige na Clement agomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club ku bubi n'ubwiza. Ikipe yagerageje kumufata kugira ngo ntasohoke, ariko amakuru ahari nuko Nige na Clement ubwe ntago agishaka gukora imyitozo muri ekipe ya APR Football Club, cyane ko we arimo arasunika transfer ye yo kugira ngo iyi kipe y'ingabo z'igihugu ibe yakemera kumurekura. Amakuru ahari rero banyarwandakazi bakunzi ba APR, ndagira mbabwire ko Nige na Clement ku bubi n'ubwiza agomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club, cyane ko hari amakipe menshi amwifuza, hari amakipe menshi akomeje kugenda amuganiriza. Uyu nguyu Nige na Clement rero yamaze gusezera abakunzi b'ikipe, ababwira ko rwose ukurikije ibimenyetso agaragaza biragaragaza ko uyu Nige na Clement nta gahunda afite yo kuguma muri ekipe ya APR Football Club. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbasabe mukore subscribe, mukore no kunzogera kugira ngo muzajye musha kugenda mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kora like ukande muri comment niba hari icyo wifuza ko twazagarukaho ubutaha. Natwe turanga kugira ngo tuzajye turushaho kugenda tubakurikiranira amakuru agiye atandukanye. Ndabashimiye cyane.